Yami ni Masya Yesu, wawa yami mafefu. Shalom. Falu kaita zui ba gangerenua bahasa dede ba kanal YouTube YKB Bahasa Nias. Ba fatwa le tabaso daro maido walangi datalau mangada. Lemana mama ba omasi ba faahak dede lo walangi ma Yesus Kristo ba bodoroke fa orima ande. Lemana fagida ka mga balazala ulale wa bazino mafalua. Pafaahak dede da bazino matanda. Bazino matema ngabala hadia iya ho bazino tarai dau. Stobali tanah fangar sawak gele mabakeu. Umasi da aga mabe edede babu angire no sima taro malima. Badilo balangi ma Yesus Kristo no mangani da aga. Iya do. Ira ama ina ba talifusa ni Masya ba de Yesu taro mai lo malangi ni basoda basito bali angiren wada kata baso ya baga mabula lisi boho bazura nefeso fazalima ngawasara irugi zione basia anyangiren usida kata baso ya baga wasara irugi zidua imane taro mali lo walangi ba mi o lo walangi si mane irono o masiba ba mi tere lala ba o masi ado si mane fango masi o keriso yaita ave wano ibe ia salahida ame ela basumange samuhua lo walangi ira ama ina batalifusa ni o masiba te fumaha sandaono bawa huosa na irongo ba io hadia ia zalua bazifasui ya ia follow andre la fotoi ia mimesis gelwahania imitasi ma peniruan fede da egoi ira ama ina ni oguna e faulo baba masugi badede banuane kiriso si soba banuane feso ina sohera follow ba fanur lala gelobalangi si mane follow drauno tulada zatuania ya ita banua zo aya tanda wasolo ke Yesu ita tenga sibai oroma baba maduhu eda avogoi baba nemada ni fotei famayago idan me ifalua bangeheli Yesu Kristo sito bali fangatule da kelowalangi ba imane ena tafalua fangamoni adu faauri bana lehe da famoni ba zaya gele wangorifi adu bazino i amualaige babanuania famalua fangamoni adu da zito bali tulada heda ya ia zo aya ya ita Yesu Kristo sia ia dao baba malua hadia ia faomasi da zito bali ohite baba malua da hadia ia zo masilo balangi anda faomasi ni faluania ya ia faomasi agape tenga sibai hasabele baba ngumao bahiza monguna goi babo elege faauri hegoi zisokoda tolamane sobade de ba omasi ira ama ina batalifus he banaboda banalefa malua fa omasi adu ama idola zilenoso iwa efaulo tolamane iwa bebeda u omasi edauk u omasi efo omogu u omasi iranogu talifusegu sifa hubuhegu banale motanda baba auri fa omasi adu banale salua ia basofaya ita ira ama ina data obuaga fa omasi adu meda esa zomasi lo balai iya do mangadu sawagele daro malima tua Yesu fasugi badedema fatola sabele da aga baba ngamoni fa auri ade tera baba malua gaifa omasi
bazinogei ube matula da sisoi. Enang da ni usia agio mababa ori ane soai. Baya uga zami mafa le bafa atu. Pada Yesu no manganta aga. Iyan. Bay olive like, subscribe, bata bagi si kera talifusa datang lebo na. Ubay mi mafefu Yahobu. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.